Prabu Audio, Lambada Rekor, Ramantara YouTube channel Lombok, Kecimol Lombok channel. Santo, Santo, Edi Eliza. Lambada Rekor, Lambada Bohon, Prabu Audio. Matur suwun pada segenap YouTuber yang hadir. Oke, kita goyang lagi Lambada. Goyang lagi.
Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Raden Ali ya. Makasih. Oke guys, jangan lupa saksikan video selanjutnya hanya di Raden Al Channel.